ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1975. Ababyeyi be ise yitwaga Juvenal Matingi, mama we yitwa Sofia arahari. Yabatirijwe kuwa Gati n'ubundi mu mwaka w'igihumbi 1992. Yashakanye na Nyiramberwa Nyarukundo wo mu muryango w'Abazigaba mu mwaka w'igihumbi 1992 n'ubundi yashakiye kuwa Gati. Amashuri yize Major Gahungu yize amashuri abanza, afata certificat akomeza muri segonderi, agera mu mwaka wa gatanu nibwo yagiye mu gisirikare muri 1991. Ibyamurangaga Major Gahungu yaritondaga, yari umugwaneza mu buryo butangaje. Abamuzi cyoco barakizi cyane. Gahungu yari umugwaneza, yasabanaga n'abantu bose atitaye ku ngano, yaba umuntu mukuru yaba umwana mutoya, bose Gahungu yasabanaga nabo. Yagiraga inshuti zitandukanye. Uwejo bundi amaze kwitaba Imana, abapfurero n'abanyintu batuye ahitwa Igatanda hariya muri Fizi bakoze ikiriyo ciwe kubera ukuntu yabanye neza nabo. Gahungu yari umunyakuri. Major Gahungu yari umunyakuri cyane, ntiyacishaga hirya gukosora uwo ari we wese. Yagiraga urukundo rutavangura. Yari umuhuza, yahujije abasirikare n'abadamu babo, kuko ubuzima bwiwe iminsi yiwe myinshi yabaye mu gisirikare. Yaramaze imyaka 28 mu gisirikare. Urumva igice cy'ubuzima bwiwe yari umusirikare. Imirimo yakoze, Gahungu yatanze inka 8. Yigishije imfubyi nyinshi bandundu kandi yarazambikaga. Major Gahungu hari abana yafashije akabagurira amakaye n'amakaramu akanabarihirira ishuri. Yafashije abagore b'abapfakazi b'abasirikare aho yagiye akorera. Yari umwizerwa, yigeze no kubika amafaranga yabo ya gisirikare n'ubundi muri regiment yakoreragamo. Yishuriraga abarwayi benshi mu bitaro aho yakoreraga. Yambitse n'abadamu benshi b'abasirikare kubera ko aribo cyane yakundaga kubana nabo. Yigishije abana be mu bushobozi yari afite, asize umwana we mukuru arangije icyiciro cya mbere cya kaminuza. Yareze abana be neza. Umwana w'umwe akora mu itorero rya Sepake Ibukavu na Igoma hariya Kabujovu cyangwa Kabutembo uko mukunze kuhita. Hari umwana we yareze neza, aramutoza. Uwo mwana aba mu rusengero. Hanyuma umuryango asize, ko ndabona hano banditse abana bake, ariko ngira ngo yasize abana 6. Yari afite abana 5, abahungu 3, abahungu 5. Hano banditse nabi, asize abana 5 b'abahungu bari mu nguwo mukuru urangije icyiciro cya mbere cya kaminuza. Urupfu yazize, Major Gahungu yaguye mu imirwano yahuzaga leta n'umutwe witwara gisirikare Mayimayi ahantu hitwa Bandundu. Niho yaguye tariki 13 ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Major Gahungu tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko wabera. Ushobora guhaguruka tugafata umunota umwe, umunota wo kumuha agaciro nk'intwari y'igihugu yaguye ku rugamba. Murakoze, mwakwicara. Arakoze mwene data uvuye kutugezaho umwirondoro. Nongere mbasabe, murabizi Major Gahungu ni munini. Gasho kumuvuga akiri umwana, ukamuvuga ari umusore, ukamuvuga ari umugabo, ukamuvuga akorera igihugu,
ntitwomurangiza ubunyine, ariko turasaba abantu kuzoza bagenda bagwisha ku ntego kugira ngo tubashe kugera umwanya. Rero dufite ubuhamya nibwo dutangiriraho bw'umuntu wabanye nawe mu minsi ya nyuma, yohereje kuri telefone buri connecte hariya, babashe kubudushiriraho abantu bose bazamura ijwi kugira ngo tubashe kumva, tubone gutanga umwanya kubavuga. Ni ubuhamya bwa Colonel Bisogo, babanye iminsi ya nyuma bakorana, murabizi hari igihe bagiranye igihe cyinshi bakorana, ni nawe babanye mu mwanya wa nyuma. Rero reka badushirireho ubwo buhamya kugira ngo tubashe kubwumva. Murakoze. Mpore famiye ya Gahungu na famiye ya gisirikare yabarirwagamo, babajwe nuko ntabaye kuri uyu munsi kumwerekeza, cyo kimbabaje. Nashaka kubabwira ibya Gahungu. Twabanye na Gahungu akiri umwana mutoya. Nabanye na Gahungu mu 1998 nibwo twahuye na Gahungu, yari akiri umwana mutoya, yakiri mutoya icyo gihe. Turabana, ariko hari ibintu namubonyeho. Burya umuntu iyo yapfuye ntazavugwa amabi, azavuga neza. Uwapfuye wese baba ko yapfuye ari intwari, bavuga yanjye sikomeze. Hari umwana wigeze gupfa muri Scott wanje yicwa n'inzoga kuko iyo ndavuga nti uwo mwana apfuye, ariko apfuye yari gito, abantu banumva nabi. Iyo umuntu yari gito ndabivuga, waba muzima akabivuga. Niyo mpamvu ushaka kuvuga bya Gahungu. Gahungu yari mwiza ku isura, ku buranga ari mwiza. Uko yasaga ku buranga, uko yasaga n'umutima we niko wasaga. Gahungu ntiyagiraga ikinyoma. Gahungu mu kanwa kiwe ntihabagamo ikinyoma, habaga mu maryo gusa ko nakuryogora cyane. Gahungu yari intwari. Mw'abantu mwe mubyumve, uko ni ukuri kw'Imana mbivuga. Ni jewe mwise Gahungu kubera itwa ndi kumvuga Gahungu ahangaha, nuko aryo zina muzi, ariko izina namwitaga yitwaga Intervention, niryo zina yitwaga. Gahungu amaze kugera muri Scott yanje, twarabanye, ngo mubone nsanga ni umuntu udasanzwe. Yari umusirikare wagiraga discipline, yari umusirikare wagiraga urukundo, yari umusirikare wagiraga ukuri. Gahungu muri Scott yaje, nagiraga muri Scott menshi, kandi nahoraga mbakubita mbafunga kubera amanyanga yabo. Ariko Gahungu twarize dutandukana, ntaramufunga n'umunsi n'umwe, ntaramukoza inkoni n'umunsi n'umwe muri Scott yaje. Imyaka yose twabanye, ko ndiko mbabwira ko ndabwiza ukuri kw'Imana. Gahungu ndibuka umunsi umwe nahise muri Scott, nahise nka Scott yari company, nahise muri Scott company. Iyo company kagira amapartuni 3 muri Scott yaje. Gahungu yari partuni komanda muri ico gikundi. Yari afitemo partuni, abaye partuni 3. Bukeye turarwana, tuko tuzamuka nto za Gasayi, birwa turwana, turagenda, turarwana uwo munsi cyane. Turarwana ngo tugera ahantu turaharara, bwari bwishe. Hari urwako, turara ko mwijoro urwako. Aduyi nawe yarusha, nawe arara ahurutse urwako. Hari hamwe hafi nk'ikilometero kimwe aho turaye naho Aduyi yaraye. Ngo buce mu gitondo ko abasirikare b'amakampani bari barushe cyane, bari barwanye cyane. Mbwira muri Scott yanje ndi mugende muje kuri laptop murebe ko Aduyi ataririho. Musanga Aduyi ataririho, ariho mukaba. Murako hakaba amakampani basikreho muri amakampani babanze barye, demara kurya baraza, namwe bazana icakura abasanga aho ngaho. Fata ipartuni
yari umusirikare ngo ni Barabasi wikokingaga, akambwira ko ari umurwanyi, akambwira ko ari igitangaza. Fata partuni yabo baragenda, bagihuruka rwa rwako bagwa muri ambushi ya Aduyi. Aduyi yarabarashe, Aduyi arirukanka arahunga, asiga ataye imbunde, n'abarya banje bata imbunde bose. Bari bafite mashini gani zibiri basiga bazitaye. Aduyi nawe ata mashini gani zibiri na za SMG, nawe arirukanka arahunga. Yarabarashe ata imbunde, ababo bahunga bagaruka basubira inyuma, nawe ahunga yirukanka akomeza. Barabasi yangezeho ngira ngo avuye mu mazi, bamwuhagiye, yaguye mu ruzi kubera ibyuya ukuntu yaje yirukanka. Ubwo nahise mfata intervention namuha nti tabara, agenda, izo mbunda ziragiye nyine. Yaragiye ngo ashike asanga Aduyi yagiye, arambwira ngo afande ngo mbonye mashini gani zine, kandi akambwira nk'udafashije ati mbonye mashini gani zine. Ariko ngo ituma uzubesha niki? Atafande uzi ko nza mbesha? Ati ndazibonye. Yahise akurikira Aduyi arenga muri rya tope, nguko yova yamakurikira Aduyi, yari batayo ya Aduyi, iwe yari afite partuni. Ubwo agenda afite mashini gani, izo izibiri ziwe, izibiri yarajanye, na zibiri zacu yatoye, na zibiri za Aduyi, zari mashini gani 6. Yamakurikira Aduyi, aramukurikira nguko yovaho kuri Goma. Twamusanze ageze nk'ikibumba, ariho baguye umwuma, bagiye batariye, usanga ageze nk'ikibumba. Noneho ngo muhamagare ku Combo nkamubura. Gahungu byagenze bite? Nahise mfata abasirikare turagenda, turakurika tukagenda, twashika ku gice ca munsi, usanga aho yapize igote Aduyi yahunze yagiye. Nuwo niwe intervention. Gahungu yari umusirikare mwiza, yari umurwanyi. Ari abagabo twabanaga, umunsi umwana twitwa ngo ni Gisosi, ndabyibuka. Aduyi arabarasa cyane, arabasahaza cyane. Nanje aho narindi ndababwira nti ndahamagara umugabo, ndamubwira nti ngaho kohereje intervention. Nohereje intervention, yaragiye aca inyuma ya afrakinga Aduyi. Amaze gufrakinga Aduyi, yaramurashe. Aduyi hati ibifaru 2. Intervention rakaba. Ibigwi byose nagiraga byari bya Gahungu. Tambara zose naneshaga ahanini ni Gahungu wabaga yabifashishemo. Gahungu ibyo mbivuze ngo mbivuge bakwira bugace. Gahungu iyo bakoraga hani nk'ikibazo cabaye, nk'abasikare bakoze amanyanga, narazaga arashaka niki cabaye, ninde wakoze iki ngiki. Gahungu akabo guseka gusa, akama ati baza kanaka, nagusobanurire kanaka, nagusobanurire. Nuko nuwo ni wari Gahungu. Yagiraga gusa ikintu yarazi gutera urwenya, kudahagura. Gahungu ari turinze dutandukana na Gahungu, nta kosa ndamubonaho. Uko nukuri kw'Imana bimugishije nk'umukristo, turinze dutandukana na Gahungu, twarinze dutandukana na Gahungu, taramubona ikosa n'umunsi n'umwe. Abantu twabanye imyaka ingana gutyo, twarinze dutandukana na Gahungu, taramubona ikosa n'imwe. Kuva 2000, kuva igihumbi, kuva muri 1998 kugeza mu 2019 nibwo twatandukanye na Gahungu. Muntegere namwe, 1998 kugeza 2019 nibwo twatandukanye na Gahungu, taca ndamubonaho. Turi Gasayi maze kubona ko Gahungu ari umuntu ukomeye udasanzwe, nahise muheza batayo nani company. Nahise muheza nako partuni.
we nibwo yabaye ofisiye yambaye ipeti rya liyetena. Aho ngo nagende Imana imwakire mu bayo, Imana izamufashe. Gahungu yari intwari mwa bantu mwe, yari intwari muri byose. Gahungu yari intwari muri byose. Gahungu yari umugabo w'abagabo, yari umugabo w'igihugu. Abanyamulenge dupfushije umuntu udasanzwe, kuko mbabwira n'ukuri kw'Imana. Yagiraga kuri, yagiraga urukundo, yagiraga kwihangana. Sinzi ko novuga Gahungu, mpuze Gahungu navuga bukira bugacya. Imana yo mu ijuru igende imwakire mu bayo, kandi namwe mukomere, mugire amahoro y'Imana. Imana ibakomeze. Sawa, dukomeze twihangane. Reka umuryango wa byinshi mwese mutambuke hano, turaje kubabwira abafata ijambo mwamaze kugera hano. Sawa, reka tubabwire abari buze gufata ijambo, ariko namwe ntimuje kuba barebare kuko ndaba mpagaze hano. Uwozoza ndeba mu maso amenye ko umwanya we warangiye. Reka turatangirirwa na muzehe Muforomyi, arakurikizaho madame we, hanyuma haraza gukurikira Revera Benjamin, haraza gukurikiraho bashiki ba nyakwigendera babiri, hanyuma turakurikizaho muzehe Mushonje, hanyuma turaza guherukaho na ba nyirasenge. Ubwo rero muze Kofi, murakoze. Dukunze gushimira Imana kuba duhagaze kuri uno munsi mukuru umuvandimwe wacu wadukuwemo tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi nibwo yatabarutse, ariko hano tugize amahirwe yo kumusibukira kuri uno munsi wa none. Rero kuba tugeze kuri uno munsi wa none ndumva mbishimiye Imana. Imana ishimwe. Icyo shima ca mbere, nshima yuko ku rupfu rwa mwene data yaguye kure, ariko bibanza gutinda mu buryo bwo kumushingura, bigeza twibira ngo jenda na amahirwe yo kumushingura ate tukiyabonye. Yaje gushingurwa nyuma y'ibyumweru 6 yuko yaguye iri amashamba ya za Bandundu agera Kinshasa kugira ngo bahakure umurambo bawuzane Goma aho umuryango w'uri byafashe iyo misingana gutyo. Ariko mu kuri isengesho twari dufite ryari ryo kuvuga ngo tugira Imana tubone ashinguye mu cubahiro mu rugo rwiwe. Rero cyo kindi kuba carabaye turagishimiye Imana ishimwe. Mbere ya byose reka mbanze ndambutsa amashimwe shimira abantu nayo byuhamyaho ndavuga buke cyane. Murumva generale yare bakoranye Bisogo yabivuze kuburambuye, ndavuga bike gusa gatoya gusa mu buryo bw'umuryango muri famiye, ariko ibindi mu mibereho yewe ya gisirikare ndetse iminsi myinshi mu buzima bwe yayikoze mu gisirikare. Ariko reka mbanze shimire abantu mwaje kudufata mugongo. Mukuri ko turumva muduteye iteka, ko turumva umutima dukomeye, ko turumva duhumuritse kubona ishusho yanyu ifite ico yongereye. Imana ibaheze umugisha, tavuze ngo kanaka.
ariko kumwihariko cyane reka mbanze nshimire umuryango wacu famiye yacu ya bugufi yo mwarukira amacumu. Ikibazo kimaze kuba barakoze kandi baratabaye kugira ngo uriya muhango ushingurwe Goma, batanze amafaranga yabo. Bibaye ngombwa kandi ko tuzara kwiheta kugira ngo dukore uno muhango kugira ngo tumubabikire. Kubika umuntu ntabwo ari kuvuga ngo kanaka yapfuye. Kubika umuntu kunuko. Kubika umuntu no guhamagara abantu mukababwira amateka y'umuntu uko twaje kumubabikira. Ico kintu tukiganire n'umuryango wacu, kandi murabona hano mu butayu ubushobozi bwaho ko bumeze, ariko barabyakiriye. Bavandimwe bene data mwarukira amacumu, ndabashimiye, Imana ibaheze. Ubundi kandi nshimiye umuryango wacu wa byinshi muri rusange. Nabikibaze kimaze kuba, urabona n'umukingi tutari gushobora, urabona ntahuza wikora igipoyo ari umwe. Igipoyo bamwe bazaturuka imbere, abandi bakaturuka inyuma, abandi burya, abandi bumoso, kugira ngo mubashe kukirengeza. Nta buryo twari kukirengeza twenyine ubwanje se cyangwa mwacu munzu mwacu bugufi, ariko twiyambaje abanyabyinshi muri rusange. Bene data ndabashimiye, mwagaragaje ubutwari. Mukuru bwaje nta mafaranga nari mfite, nta mafaranga yabo yakoze, nta amaboko yabo yakoze, ni ibitekerezo byabo byakoze, baraye kwijoro bakoze amanama menshi kubw'iki kintu. Rero famiye byinshi ahangaha n'abatarahangaha umenye ko mbashimiye, n'abataramuzo bashikiriza ubutumwa ko twabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Kigira gatatu, dushimiye ababyeyi bacu. Kuri umuntu azavuka henshi, dushimiye umuryango w'Abasita. Uyu muntu warangije twari tumusangiye n'Abasita, turamuvuka atuvukaho twembi, nibo turi base ariko bakaba nyirarume. Ikibazo kimaze kuba twaramubitse, kandi turabiyambaza kugira ngo muzoze mubane natwe muri kino kirori se cyangwa muri umunsi wo kumusibuka. Kuba mwatwitabye byatunejeje, mwageze no mu rugo, mwadusuye, mwaduteye n'inkunga yanyu twayibonye, turabashimiye. Mwebe ababashe guseruka hanga turabashimiye, n'abasigaye mubabwira amakuru ko twabashimiye, kandi mukuri guhari dufatikanije muri byose twabibonye. Ubundi kandi turashimira basebukwe. Kuryo umuntu yayakura azagenda akomoka avuka ahantu henshi. Uzuvuka uri umwe ukomoka kwa nyakorome, washaka ukabuvutse kwa sobukwe, wakorera igihugu ukabaye umugabo w'igihugu. Reka dushimire ba data bukwe mwabashe kuboneka hano. Mukuri mwagize neza kuza kubana natwe, kuza kugira ngo twese dusibukire hamwe, twese tumwibukire hamwe rya nyuma, nubwo tuzogomba kumwibuka iteka. Ariko no munsi kuba mwaje hano namwe turababona ba data bukwe muri ahangaha, babazigaba mwagize neza, turabashimiye. N'abasigaye mubwire yuko twabashimiye, kandi Imana ibaheze umugisha. Bityo baza baca umugani ngo umuturanyi wawe arakurutira uwo muvukana. Dushimiye abaturanyi bacu se cyangwa abanyakarere kacu ka Kamombo. Ikibazo kimaze kuba twaramubitse, tumaze kumubika n'ukuri batuba bugufi, tubana nabo mu bibazo byose, n'ubu twabanye nabo n'inkunga yanyu mwatubaye bugufi. Turababona muri imbere yacu, biratunejeje kandi biduhaye umure byinshi. Turavuze ngo Imana ibaheze umugisha. Ubundi kandi dushimiye itorero rya hano New Jerusalem, mwagize neza cyane ko duheza kino cicaro. Mukuri twatumye abantu kuza kudusabira icicaro, mubakira neza kandi mugiduheza bitabagoye. Kuba mwafashe ikicaro mukakiduheza kirahenze, kugira ngo ubone kino cicaro kirahenze, ariko mwagize neza kuba mwaduhaye kino cicaro. Turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Tutubibage gushimira n'itorero rya Sepake ryadukoreye no muhango, kugira ngo tubashe kusoza mu cubahiro c'umwana w'Imana se cyangwa c'umukristo watabarutse ava mu ijuru, ava mu isi aje mu ijuru. Turabashimiye kubw'uyu muhango mwadukoreye. Ubundi dushimiye na komite yarigize kino cicaro giteguza uno munsi. Bakoze amajoro, bakoze amanywa, bakubititse n'izuba n'inzara n'ibiki murabibona, n'ahariya mu bikoni na protokolo. Mwese turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Ubuhamya bwa nyakwigendera, reka mvuge mu amagambo gusa makeya. Twatakaje umuntu w'ingenzi mu muryango wacu. Sinovuga ngo mwacu mwasogokuru mwakanyamarimba se cyangwa mwarukira amacumu se cyangwa gute. Yarageze ku rwego rw'igihugu, yarageze ku rwego rw'igihugu, ariko mwacu twatakaje inkingi, twatakaje umugabo ukomeye cyane mukuri bitarabaho. Ariko turashima ko dusiga umuryango, mufashe ko dusiga umuryango w'abantu batanu, abagabo batanu bahagaze, hapfuye umwe ariko hahagaze abantu batanu.
rero twatakaje umugabo w'ingenzi. Uyu mugabo yari imfura nk'uko babivuze, yarangwaga n'ibyishimo byinshi. Mwageza muje guhura kera hayaseka, habe no kuri telefone waramuhamagaraga agashaka ukunda kubwira nk'akantu ko kugusetsa akwibutsa ngo utuntu tumwe twakera. Uyu muntu yarangwaga n'ibyishimo, yarangwaga n'ubupfura bwinshi, yarangwaga n'urwitonzi, yarangwaga n'urukundo, yarangwaga n'ukuri kudasanzwe. Ubutwari bavuze hariya yabutangiriye mu rugo ataraba umusirikare. Hari amagambo abiri yari yaravuze ngo iwe ntazohunga abasirikare baje mu rugo, ati nzobahunga duhuriye ku musozi mbakwepe, atari ko tubonye baraje, ati se muzamuhunga abasirikare ngo nibamara ari bande bikorera imizigo. Yari ataranga umusirikare waje mu rugo. Uko ni ukuri. Hari akantu bavuze ejo bundi ndaza kukavuga. Yahoraga abasirikare baza bakaza nimba ari inkoko, nimba ari iki, nimba ari gukongoza n'inkwi no mu rubunga, byose akaba ari aho ngaho, ibyo bindi akabikora gutyo. Byaba ari umuzigo akama yitenga. Ati ndamba murahunga se ba mama rero bayikorera, murahunga se basigare basahura umuhara. Kandi yabitangije ari umwana muto w'imyaka 15. Ubwo butwari bw'ibarakindi kwima yakoze. Umunsi umwe iwacu haje abasirikare ngo bashike bafata inkoko kurya bagize bagira murabizi, kandi niryo ndangiriza umureke kurambirwa. Ngo amare gushika baraza bafata inkoko. Ubwo nibwo hari yatangiye kuza inkoko z'amapondezi bwa mbere. Bafata inkoko y'umugabo umwe twari duturanye ya pondezi, tugerageza kwisambira biranga, tugatanga iyo kwicungura bakanga, dutanga zibiri baranga, dutanga izindi baranga, ati mpaka turajana no pondezi. Akamaseka ageza avuga ibintu byose haseka. Akavuga ngo se ngoko muragorwa niki ngo nimuyihorere, ngo je ndayigarura mu kandi kanya. Yama itenga yikorera imizigo, aramanuka ikamukuzi. Baje haguye mu gitasha c'abapfurero ngo ni gatanda, barika mukuzi barakuka bika mu kakabiri ngo baje kuka amazu, yikinga ku gihuru ayihorobekamo. Baragenda bashike mu muhana, ngo bamare bashika mu muhana batora imizigo. Abantu mwageza mutora imizigo mukamaga musura yavuga ngo hataje kubura abapotere bagasira bakayibakorera urugera kabiri. Abantu ngo bamare kugenda bagenda, ahubwo ati nje ngomba gusezera abantu basirikare. Ati komanda, ati kwaheri, ati musigare neza. Nuko akora bene ako kantu, ati igende neza papa. Ya mama nuko narya yakongo shikara arayizana, yagiye guseruka hagenda gusa agira ryaseka. Urumva ubwo n'ubutwari bunini cyane, n'umutima ukomeye, nubwo butwari bavuga yabukoreye no mu gisirikare. Wari umutima yakuye muhira. Yari intwari cyane, yari intwari, kandi dushimye yuko uno munsi wa none yambuye umwenda yari afite urugamba, akaba yambaye umwenda wo kunesha, akize imiruho yo kwisi, aradutegereje. Ahasigaye tumwifurije umuzuko wabera. Twese dushima Imana yuko tugejeje kuri uno munsi mukuru wa nyuma wa Gahungu. Imana ishimwe cyane. Ndavuga ibyo yavuze ndabisubiramo kuko byari ku mutima wiwe, naje biri kuwanje. Kubivuga nuko ndumva naje nduhutse, sinobeka ngo ubwo yavuze. Shimiye Imana kuko tugeze kuri uyu muhango wa Gahungu, kandi nshimiye abatubwiye n'ijambo ry'Imana, ndabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Ubundi kandi nshimiye umuryango wacu wa byinshi. Umuryango wacu wa byinshi wakoze imirimo itangaje. Wahereye gukora wa munsi Gahungu arangiza gukora imihango y'igoma, n'uyu munsi uracari gukora. Umuryango wacu ndagushimiye, Imana izabaha imigisha. Nshimiye n'abanyakarere kacu ka Kamombo, ndabashimiye. Barakoze guhera igoma, barakora mu mihango y'igoma, baritanga. Abanyakarere kacu ka Kamombo ndabashimiye ku mirimo mwakoze, Imana ibaheze imigisha. Ubundi kandi ndashimiye n'abanyamurenge. Abanyamurenge bajya bishize hamwe, ndabashimiye. Bakoze kwitanga, bitanga, bakora mu muhango w'igoma, n'uyu munsi barakora. Banyamurenge mwese ndabashimiye, Imana izabaha imigisha. Ubundi kandi shimiye muramukazi wacu witanze, yaturushije ubutwari cyane. Yaritanze aragenda agera igoma, arasubira aragaruka, arasubira asubirayo. Yaturushije ubutwari bukomeye,
kandi yakoze ubwitange bukomeye, nawe ndamushimiye ngo Imana izomuheze ahorane ubwo butwari. Ubundi kandi nshimiye inshuti zacu zaturutse Mbarara, haturutse inshuti zacu, haturutse abana bacu, haturutse bishwa bacu. Twababaye gatoya kuko umwe yashitse mu nzira bamusubizayo biratubabaza, ariko twashimiye abashitse, abishwa bacu twabashimiye ku bwitange bagize. Ni urugenzi rutabari ruri gufi, ariko bitanze bagera hano kuri uno muhango wa mwene data wadusize. Bishwa bacu turabashimiye ngo Imana izabaheza imigisha. Gahungu mwene data twomuvuga titwomurangiza nkuko bavuze abambere. Mwubishe Bisogo, ibyo twari kuvuga Bisogo yabivuze. Gahungu jewe nashitse muri urwo rugo sanga Gahungu aracari mutoya, ariko natuye aho ngaho nagaza nsa nkaho arije tungana, kandi ari umwana mutoya cyane kubw'ibyishimo bya Gahungu. Gahungu yagiraga ibyishimo, uko babivuze yagaze avuga aha yaseka, ntabwo nari nabona Gahungu arakara. Twabanye na Gahungu, yari umuntu w'ibyishimo byinshi, yari umuntu w'amajyogo menshi. Twama dusa n'abangana na Gahungu, kandi Gahungu ari mutoya. Kandi icyanejeje cyane nuko mpagaze kuri uno munsi wa Gahungu wa nyuma. Gahungu yari umukristu, yari yaremeye ariko atarakizwa, ariko tukaba duhagaze kuri uno munsi wiwe wa nyuma. Gahungu yarangije umunsi wiwe wa nyuma yarakijijwe. Twaganiriye n'umugore wiwe, yaravuyeyo kumusezera, arambwira ngo Gahungu yarakijijwe. Numva nguwe neza cyane. Twagaza tumubwira ngo Gahungu wemere, akatubwira ngo hari igihe nzabatanga gushika mu ijuru. Ati nzobatanga gushika mu ijuru. Nukuri Gahungu yari intwari y'ibintu byose. Gahungu ubutwari bwiwe aradutanze, kandi Gahungu adutanze agiye akijijwe. Umugore arambwira ngo Gahungu yagaze abyuka ngo guhera saa 9 ngo Gahungu ngo agatangira agasenga bugaca. Numva ndanezerewe, ndabishima cyane. Uyu munsi duhagaze ku munsi wa nyuma wa Gahungu agiye akijijwe. Ndawushimiye, Imana ishimwe. Gahungu Imana imwakire mu ijuru. Kubw'umwanya turavuga twihuta nyine kubera yuko hari abantu benshi baje kuvuga, ariko reka mbere tubanze dutange mbore ku muryango mugufi wacu w'abanyabyinshi, ndetse dutanze mbore ku muryango wose w'abanyamurenge. Si abanyamurenge gusa, dutanze mbore no ku gihugu, kuko uriya yararenze kuba umuryango, ndetse yararenze no kuba uw'igihugu akaba uw'isi, kuko yari umukozi wakoreye abantu bose. Turavuze ngo tubahaye mbore kandi mwihangane kubw'igihe kibi twahuye naco no kubura iyi ntwari yarayidusize. Mwihangane. Ye kuvuga mu magambo magufi cyane. Batura bavuga iyo turi mu kiriyo, none ndabitegereye n'uyu muze yarabivuze, kavuga ngo ese ni gute umuntu asubira mu magambo y'undi yavuze. Ni ugutwara umwanya, ariko naje kubitekereza sanga nikiba kiri ku mutima utakivuze umutima ntutuza. Nimwumva mbivuze si ugusubira mu zo wavuze, ahubwo nikindi ku mutima ntakivuze numva umutima utaruhutse. Ndatangirira ku mashimwe. Ndashimira abantu badufashije muri iki kiriyo. Bashimiye umuryango wose w'abanyabyinshi, bakoze byinshi, ndetse si abanyabyinshi bonyine. Reka mbanze nshimire umuryango wa byinshi, ndawuvugira hamwe, ndabashimira muri intwari. Ejo bundi musare umuntu iyo yagize ikibazo niho uzumenya ubutwari bw'abantu. Tumaze gutegura iki kiriyo kugira ngo tugikore hano, hari aho byagoye kubera yuko amategeko atabyemereye kuko mubizi, ndetse no mu muryango wacu. Ariko tumaze kuvuga ico kibazo, umuryango wacu wa byinshi wabyumvise kabiri. Barahaguruka ku manywa na nijoro,
ndetse twageze aho ngo dukore inama, jewe numva asa n'ugiye gucika intege. Umuntu wazanye ijambo rya mbere ryo kuvuga ngo tubisubike tubyigize imbere ni jewe, ariko umuryango wa byinshi ngo bicare hasi baravuga ngo ntibishoboka. Barahaguruka batanga umwanya wabo, batanga ibyabo, bakora iyo bwakabaga kugira ngo kikiriyo gikoreke kuri uyu munsi. Kuba tugeze hano ni kubwa bene data, Imana ibaho umugisha. Twarabashimiye kandi cyo kintu cyangiye ku mutima nico uyu muze yavuze, ntakivuze gutyo kubera icyo nabonye umutima wanje ndi watuza. Bene data ndabashimiye ubwo butwari n'urukundo mugira anishaka mugira, ibyo mwatweretse biri ku mutima kandi tuzahora tubizirikana kuzageza igihe cyose tuzaba turi kumwe. Ndabashimira cyane umuryango wa byinshi, Imana ibaho umugisha. Icya kabiri ndashimira abanyamurenge bose turi kumwe hano. Nubwo tuvuga ngo nitwe twabikoze, ntabwo twabikoze twenyine. Kugeza n'uyu munsi naje ngo shike mbaza amakuru, nje haraho nari ndi, hari akazi nari ndimo, ariko ngarutse nshitse ngo mbaza amakuru, numva ibintu byose ko biragenda neza. Kandi sitwe twenyine twabikoze, nimwe mwese muri hano. Imiryango yose ndashimira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, turakundana. Imana ibaho umugisha. Mwatweretse urukundo kandi sinone murutweretse igihe cyose duhora tugira ibibazo, mutuba hafi nk'intwari. Kuwica Imana yabashizemo twagishimye, n'ubu dukomeje kubashimira. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Abavuye hirya no hino bamaze kubashimira, ariko twongeye kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ikindi ndashima Imana kubw'uyu muhango, cyangwa se guhera kuri Goma umunsi bakora umuhango, rero bagitegereje kuko umurambo wa mwene datuza habaye ikibazo. Noneho kugira ngo umurambo uje kuva Kinshasa habaye intambara idasanzwe. Nje gutekereza iki kintu, bamaze kuzana umurambo washitse kuri Goma, baratubwiye ngo hari umusirikare wahagurutse ashima Imana, ngo aravuga ngo ariko amasengesho yanyu ngo ateye ubwoba. Aravuga ngo hari imirambo muri morgue Kinshasa aho yarari, imirambo igera ndagira 280 400, kandi ngo ya maofisiye harimo amaofisiye superieur. Ati none mwebwe kugira ngo umurambo wa Gahungu uze ugere hano, ati twatangaye kuvuga ngo amaofisiye superieur ba colonel imirambo iri muri morgue, ariko mwebwe uyu murambo ukagera hano, ati mwakoze n'amasengesho yanyu. Ntimwumva ko byari bigoye? Turashima Imana kuko Imana yatanze umurambo wa mwene data Gahungu bagako futura rwambaye, nushaka ubyange nushaka ubikunde. Ihuzuzu yambura ukagenda ukayimesa ukayibika bwacu ugahindura iyindi, ariko urupfu tuzi urumesa ngo uruhindure. Rwambaye ubyange bikunde, mzange mbikunde, urupfu rwo titurwambura tugendana narwo. Ni ideni ufite, ni ideni mfite. Kuriya Gahungu yishuye ideni yari afite. Zageze ku munota wa nyuma, icyatunejeje nuko umurambo wiwe waje kubona umwanya, barawurekura uraza ushingurwa mu cyubahiro. Hari benshi twabonye ukazunanirwa no ukabura n'umwanya wo gutema n'ibiti, ahubwo n'ibihurungu murunde hejuru, ukabura umwanya wo gushingura, akaribwa n'imbwa ku musozi. Ariko turashima Imana kuko Imana yagize neza, umurambo wa Gahungu ukava iyo ngiyo ukaza, abana umuryango wose bakamushingura mu cyubahiro. Iyo Mana nihimbazwe. Imana yabikoze ntitworeka gushima kuko Imana yatugiriye neza, umurambo wa mwene data ugashingurwa mu cyubahiro. Kubwo kuja kurangiza uyu mwene data kubw'ubuhamya ndavuga kimwe gusa, uyu yari intwari. Nta buhamya avuga burenze ubwo Colonel Bisogo amaze kuvuga, kandi mu bagabo twizera bariho b'abasirikare b'abanyamurenge, uyu mugabo ni umunyakuri. Colonel Bisogo, icyo Colonel akubwiye, Bisogo ni umwizerwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere y'abasirikare. Uyu mugabo tuvuga reti Major Gahungu yari intwari, nibyo ndangiye kurangirizaho.
njewe kubw'umwihariko hari ikintu yankoreye n'uyu koroneri Bisogo. Hari ahantu nabaga noneho duhura n'ibibazo, ngo tumare guhura n'ibibazo baje kuduserukamo, bari bavuye Kinshasa. Noneho ngo bahashike bari bazi ko aho hantu ariyo nabaga, baje kugaragaza uburyo bwose n'uyu mugabo umaze kuvuga barahageraho narimba, ariko aho nabaga mu mutekano muke. Ngo barangize bombi bakora ibintu bikomeye, basiga bambwiye tumaze kubonana, barambwira ngo ikintu tudakora ntitugusigaho. Ndababwira ngo ntibizoshoboka, kugira ngo muhankure ntibyoroshe, uko nyine nari hari ibindi mirimo nari byo nakoraga. Noneho ngo barangize ubutwari narangije guriya mwene data ibintu bibiri gusa mvuga, yari umunyeshaka kandi kindi yagiraga ubwoba mu buzima bwe. Ngo barangize hari uko twavuganye, ngo barangize baja kunkorera ikintu bankuraho hantu, kandi bombi noneho ngo bigeraho maze kugenda uko aho nari ngeze, noneho bija nko kubura. Ngo bije kubura ikintu yarambwiye ngo komera kandi wihangane. Ese ko abantu ejo bundi ndababwira ngo nimuzoza mubona mpaye ntamba, timukaza mubwira ngo ko ndatambira ubusa, Imana yankuye hakomeye. None nitavuga ryari none ngo ndangize maze gucika integereka, ndangize ikibazo niki, maze gucika intege naje mbona kuko birangiye, ande mu mutima ikintu atagiraga n'ubwoba, ariko uko byari bimeze kose nja kuhava mbihawe nubwo n'Imana yo mu ijuru yabikoze. Namwe data umaze kuvuga nawe yari azobyumva, amenye ko Imana yo mu ijuru mu buzima mfiteho nibyo mpaye nkorera Imana, nawe abifite mu ruhare. N'uyu mwene data warayurangije, nagiye kurira indege nje kuva aho hantu mpaye mbona napfuye, ariko ande mu mutima yari umugabo, yari intwari, yagiraga ishaka. Ukumwumva bavuga twatakaje intwari ikomeye, isi yatakaje intwari, Abanyamurenge twatakaje intwari, Kongo twatakaje intwari, ariko icyo twizera nuko buri wese agiye agira igihe cye, n'umwanya wiwe washitse, yishuye ideni, ahasigaye nitwe dusigaye. Ariko turashima Imana kuko amaherezo yiwe yabaye meza, yahamwe nk'intwari, yakoze nk'intwari, arangiza nk'intwari. Icyo tumwifuriza tukimwifuriza kera Imana amaze kukimuha, itategereje gusa n'umuzuko wabera kozuzukana n'abera bose. Hasigaye murakoze kandi mwihangane, Imana ibagirire neza. Muzehe Mushonji, turasaba abo barushe bakecuru mwo kwicara. Dushimiye Imana kuko tubaye kuri uyu munsi w'umwana wacu Gahungu. Imana ishimwe. Noneho Gahungu amaze gupfa twarababaye cyane, turababara, ariko ageze ku munsi baze ngo ntibazane umurambo turushaho kubabara. Ariko munsi bawushikije Goma twumvishe turuhutse kuko baje kumushingura. Imana ishimwe cyane. Noneho Gahungu uko habahaye bamuvuga, ubwiza bwa Gahungu yari mwiza kandi yaragira imico, titwovuga ngo imico yayikishije iwacu no kwa ba nyirarume bagira imico. Imana ishimwe cyane. Noneho Gahungu amaze gupfa twagize umubabaro ukomeye, twatakaje intwari y'umugabo ikomeye. Namwe nkaba mbashimiye mwebwe mwese abaje kudufata ku mugongo. Imana ibaho umugisha cyane kuko ubumwe muzobuhora. Sawa, arakoze sogokuru. Reka twumve bashiki ba marehemu bakurikirana bombi, hanyuma nibarangiza turaza gusorezwa na Gilles. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Twese ni ugushima Imana kuko Imana yatugiriye neza tukaba twageze hano hantu. Imana nishimwe. Shima Imana yabanye nanje mva mbarara, nageze hano nko mu masaha 4 zirengaho,
ariko nshimiye imana kuko imana yo mu ijuru yabanye naje nkaba nageze hano hantu. Imana nishimwe. Ikindi nshimiye imana, nshimiye imana kuri mwene data musaza wacu Muforonyi wateguye kino gikorwa kingana gutya. Ni byinshi badukorera nubwo twabuze ababyeyi bacu ba papa badusize, ariko dufite ababyeyi hano bakuru batwunganira muri byose. Igihe tubabaye tukagera ahantu duhumekera, umutima wacu ugatuza. Ni ukuri ndabashimiye ku gitekerezo bagize na madamu wiwe, barabiganira mu rugo kugeza aho babigejeje mu muryango. Uwo muryango bumva nk'ejo, kugeza aho babigejeje muri famiye y'abantu bangana gutya bicaye aha. Ndabashimiye cyane kuri iki gitekerezo bagize. Imana izabaha umugisha. Ikindi nshimiraho imana cyane, nshimiraho imana kuba kuri uno munsi jewe nagiriwe amahirwe cyane kuja kuri Goma. Imana yo mu ijuru yangiriye neza. Nagiyeyo nicarayo izumweru 2 n'iminsi 2, tibyakunda nyine mbona iminsi icanyemwo ndagaruka. Ngeze mu rugo maze icyumweru bambwira ko umurambo waje, ndasubirayo. Nshima imana yabanye naje muri ayo mayira yose. Imana yo mu ijuru ishimwe. Kandi nagiriwe amahirwe, kari akababaro kenshi kihava ituru ya mbere, ntibyari byoroshe pe. Nababwiraga ko ngiye kugenda, kumva mukecuru ntiyavugaga na muramukazi wanje, kumva ari ikintu cyane kikiremereye kuvuga ngo ko ndataha. Basengeneza banje niwe banyegera bakambwira ngo se shanga ni kiye kibazo ufite? Ni ibyo kurya byashize mu rugo, nuko bambwiraga bakambwira ngo nicyo kibazo kiba gihari kiremereye mu bana, kuko umutware wanje bari hakujya mu Rwanda nihakorera. Urumva ntibyari byorosha, abana barigaga icyo gihe byari bigoye pe, ariko Imana yo mu ijuru irabidufashamwo. Nageze aho tukaza nihugikana mukecuru nje kamwumvisha ikibazo kuko umutware wanje atari mu bana. Mukecuru arambwira ngo ningende, naho dema icyo gihe twavuganaga. Urumva byari bikiri mu mwijima mwinshi icyo gihe, ariko ndagaruka. Imana yo mu ijuru irabikora, umuramburaza. Kuko nanone nubwo nahavuye nari ntaratuza mu mutima wanje, ariko nshima Imana bambwiye ko umurambo waje nsubirayo. Imana yo mu ijuru irabidukorera, dushingura mwene data mu cubahiro. Imana nishimwe. Jewe nari naravuze ngo none siwe, ndavuga ngo iyo umurambo uja kuba nkiri kuri Goma ngo twari kujana amapendo tukajana n'ingoma tukaja kumutega nkaho tuvugana, kubera kuko agahinda kari kenshi mu mutima. Nari naragize ikibazo ndavuga ngo mama nadashingura agahungu zenda mukecuru zenda hazahungabana, ariko mukecuru Imana yo mu ijuru imucira inzira. Imana imubonera indege byihuse cyane. Basaza banje nkurikira Muragiza Varuguru n'undi mwene data ngo ni Rugenza, ibo bamanuka y'indondo. Nukuri shimiye Imana. Imana yo mu ijuru yabanye naje muri izo nzira, kandi duherekeza agahungu mu cubahiro. Imana yo mu ijuru yabikoze nishimwe cyane. Tibyari byoroshe. Je nari ko mbabwira ngo se uko bigeze mu rwego rwa gisirikari, uko hari bo kwanga ko kutwereka umurambo kuko umaze igihe, ariko icyo kintu ngisengera Imana. Agahungu baramutwereka uko twifuzaga ku mitima yacu. Usibye ahantu niho hakomeretse, ibande yari iraha gusa, ahandi ingingo zose z'agahungu zari zizima. Ariko dushimiye Imana kuko twaramubonye, imitima yacu iraruhuka, turamushingura tumurenzaho agataka. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ni byinshi Imana yadukoreye, twabisengeye kenshi, kandi dushimiye Imana urugenzi rw'agahungu kibi bisoga maze kuvuga. Ibi byose sinobisubiramo, ubu byose narabyiboneye. Abakongomani bahamagaye Demayi, kuko Demayi yari amaze iminsi, ariko umutware wiwe yari ahamaze amezi 7. Zabaye Demayi aribwo akiva kubonana n'umutware we, kandi baravugana kuva saa 9 z'ijoro kugeza gahungu bamurashe ahuye n'igitero nyene catumye atabaruka. Ayo masaha yose y'urukerera bavuganye n'umudamu we. Nukuri Imana yo mu ijuru irabikora, gahungu asezerana n'umuryango we kuko twabyifuzaga. Nukuri kindi nshimiye Imana cyane, nshimiye Imana kuko gahungu dusigiye abagabo, gahungu dusigiye abana b'abakirisitu, abana bamenye Imana, nabo baba muri sepake. Hari ibyo Imana yagiye ibereka. Umwana we wa kabiri niwe wambwiye ngo shanga ngo yageze avugana na se, ngo uko avuganye na se ngo akamubwira ngo ise ngo ari hanze, ngo urukerera rwose yamara gusenga urukerera ngo yavugisha se ngo akamubwira ngo ari hanze. Ngo aravuga ngo ese kano gahinda ka papa ngo ise azogakizwa n'iki, ngo reka abanza afate ngo ukwezi asengera se. Umunsi yasoje amasengesho hari ku wa kabiri, ise arangiza ku wa 6.
urumva yadusigaye abantu bazima, abantu basenza Imana. Yarambwiye ngo shanga ngo ukomere kuko ngo nabonye aho papa yagiye kandi ni ahantu heza, kuko ngo twaganiriye nabo umwanya muremure, ngo papa aravuga ngo ntibizoshoboka hondi ngo kugira ngo ngaruke mbasange. Ni ukuri dushima Imana ku rugenzi rwa Gahungu. Imana yaragwerekanye kuri Goma. Imana iravuga ngo hari umugeni ugiye kugenda kandi ngo azohungabanya imitima y'abantu. Imana ibivuga kenshi, aho bataranya ngo irababwira ngo nibarangize inyenyeri ngo igiye, ngo iyo nyenyeri barayirangiza babona yinjiye mu gicu, ngo baramubwira ngo ni umugeni ugiye kuja kuri Goma. Ariko Imana irabikora muri ico cyumweru, ngo abasenga bakavuga ngo ni nakupa. Dushima Imana kuko urugenzi rwa Gahungu Imana yaruteguye neza kuko twavyifuzaga mu mitima yacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Sawa mugenzi wawe. Yesu ashimwe. Yesu ni ugushima yuko Imana yatugiriye neza ikabitugejeje kuri uyu munsi wo kuvuga ubuhamya cyavuze se wo kuvuga Gahungu bwa nyuma. Imana nishimwe. Turashima dushimira abantu bose batwitavye, abavuye hirya no hino, abavuye Mbarara, abavuye muri umuhana bose bagasiga ibyabo bakaba baje kudufata mu mugongo. Bakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ubundi kandi ndashimira umusaza wacu umuforomyi, yakoze ibintu by'ingenzi cyane. Twe twagiriwe amahirwe yo kurera gushingura, ariko aricara ahamagara umugore we barabiganira, bakigeza kuri famiye, baracumvikanaho bose ntiyagira ubipinga cyabuze se ngo abihakane. Imana yo mu ijuru yakoze ibyo nishimwe. Hari igihe muforanyi yari kubitekereza wenda abibwira umugore ntibikunde, kubera nyine yuko abantu nyine batazabyumva kimwe, ariko Imana shimwe. Ubundi kandi shimira ku muryango wacu w'abanyabyinshi. Ni ukuri bakoze byinshi cyane, bakoze mu mifuka yabo, barahabaye hariya umunsi w'ejo mu ijoro mu mugoroba. Hari bamwe bari bataha mu saa 7 saa 8 z'ijoro. Imana yakoze ibyo zose ishimwe. Ubundi kandi ndashimira urusengero rwacu. Imana yo mu ijuru yabanye nabo, Imana ikomeza kubarinda, ibana nabo bagera mu rugo baradusura, baradukomeza, bavuga ijambo ry'Imana, barahataramira. Bari bahageze mbere abakirisitu, abapasitori, ariko byaba ngombwa nyine ko barekera aho ngaho baza no kuhataramira. Ni ukuri numva nguwe neza kandi numva ijambo ry'Imana riradufashije. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ubundi kandi ndashimira Nyanome ku bwitange yagize, cyabuze se kuntu yagiye kuri Goma inshuro 2 zose asize abana, byari bigoye cyane. Hari rimwe yari ari kuri Goma, ndaryama nkaza mbona abana basa nk'ababwiriwe, nariko mubwira mubwira ati yewe gira utahe, nubwo nyine batarashingura. Ati nagize ubwoba cyane nako mbona abana inzara nkaho yabishe, kubera nyine ibitekerezo n'ukuntu nyine byari bimeze. Ariko ndashima Imana yamubanye ngendo agenda agaruka. Imana yabikoze ishimwe. Ubundi kandi ndashima yuko Imana yaduhaye umurambo wa Gahungu. Ibyabaye byari byabaye, ariko nanone dusigarana icyo cyifuzo mu buryo buri wese, nubwo twavuganaga ku matelefone, twicaraga turi kuvuga ku matelefone, umuntu wese akazabwira undi tudusengera icyo kintu. Aho twari turi nubwo tutari twegeranye, ariko dusengera icyo kintu ni ukuri ku matelefone. Imana ikaba yaraduhaye uriya murambo tukawushingura, ababashije kuwushingura Imana yabikoze nishimwe. Ntabwo byari byoroshye ntitwari kubyakira, ariko Imana yabikoze ishimwe. Ubundi kandi ishima kuko Imana yadukomeje. Aho twari turi hatandukanye, nta wari uri kumwe n'undi, hari abari bari mu minembwe, abari hirya no hino, ariko abantu ntibazabyakira kimwe. Umuntu wese azabyumva, abantu bose siko bagira imitima imwe yo kubyakira. Umuntu akazasigara wenda uko wawumva ukavuga ati Imana yaba yarifashije n'abasigaye, cyabuze se nabo mutari kumwe, Imana ikabakomeza. Ariko kuba twebwe twese Imana yaradukomeje, tukaba tugeze kuri uyu munsi, Imana nishimwe. Ubundi jewe nyakwigendera simuzi cyane, ntitwabanye. Namenye ubwenge nsanga ari umusirikare, namubonaga mu gihe cy'ikibari, ariko nta byinshi namuvugaho, ntabyo nzi. Icyo gusa namuvugaho, nabonaga ari umuntu ukunda abantu w'ibyishimo. Iminsi namubonye ari mikeya cyane, namubonaga yaje mu kibari, ariko nkabona dukunda, nkabashiki biwe, kadutera igipinde cyane. Mwaba mwoye muvugana akabivuga upanga nk'ibintu byinshi uri mubwire yuko ari wari usigaye ari nka papa. Kugiye wapanga nk'ibintu byinshi uri mubwire agakomeza kuzana ibintu by'ugwenya, bikama bisa n'ibishiriye aho ngaho n'icyo ari kumubwira ndango
kikaba gisa n'icyorangirira aho ngaho. Nuko murakoze cyane, Imana muri uruhuko ridashira. sawa murakoze. Reka ba nyirasenge baze baraza kuvugamwo umuntu umwe, nimwigire hafi ba nyirasenge. Imana yuko mbonye umwanya wo guhagarara kuvuga kuri uno mwanya wa Gahungu twabanye mu bwana bwiwe. Gahungu yari umwana mwiza nk'uko bamuvuze, twakora yari umwana mwiza cyane. Gahungu yakoze imirimo myinshi. Ubundi Gahungu yari umwana udukunda cyane cyane, akatwubaha nka nyirasenge. Twebwe twahagurutse, hariho abakobwa ba Gahungu, hariho bashiki ba Gahungu, hariho ba nyirasenge. Je nahagurutse mu mwanya wa nyirasenge. Gahungu twabanye icyo gihe, ubundi tubana na Gahungu ari umusoda, yakoreye iwacu Bubembe. Gahungu akatwubaha nka nyirasenge. Twebwe mu muryango wacu w'abakiramacumu tugira abasaza bacu bake cyane, ariko aba basaza bacu n'abasengeneza bacu tukabafata kimwe kandi bakatwubaha kimwe, bakadukunda nk'abasaza bacu ari basengeneza bacu. Ugasanga nyine nuko ko turaganira ko turaterana urwenya cyane. Gahungu akorera iwacu ari umusoda, akanubaha nka nyirasenge, n'abandi basoda bakanubaha nkaba nyirasenge wabo kubera Gahungu. Gahungu yageze agera iwanje, ni ukuri akaba umwana mwiza, akishikira, akanitaho, naje akanegera cyane. N'abandi basoda nabo bakankunda kubera Gahungu. None Gahungu, irindi jambo novugaho kuri Gahungu, napfushije musaza wanje, bamare kumupfusha ari kumwe na Gahungu, ngo mare abandi banga kumumbikira nababaza bakanga, ariko Gahungu anegera nk'umuvandimwe. Gahungu ambikira musaza wanje, iryo jambo riranezeza. Gahungu yari inshuti yanje, sinabona uko novuga. Ni ukuri twatakaje umuntu. Nashimiye Imana kuri bene data mwebwe mwese mwaje kudufata mu mugongo. Ubundi mu muryango wacu w'abanyabyinshi mwakoze ikintu gitangaje, kuvuga ngo turi kuri uno munsi wa Gahungu tukaba duhagaze ahangaha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ko mwagize neza. None natwe dufite indoro yacu, bashiki ba Gahungu, muhaguruke tubaheze indoro yacu mu bakobwa bacu b'abanyabyinshi. Umwanya twari tuvuze ko turi busozerwe na Jire twawuhinduye. Reka uwo mwanya tuwuhereze Muhavo, araza gufata umwanya utari muremure base ku ntego. Murakoze cyane. Yuko numva ari amashimwe menshi yuzuye umutima wanjye, kubera kuko umubyeyi wacu yaguye kure hatari hafi. Dutekereza ko tutazabona amahirwe yo kumushingura, abana be ngo bamushingure. Njyewe naragiye ngera kuri Goma marayo icyumweru cyose ntekereza ko nshobora kuzamushingura, ariko ntibizakunda. Ndongera ndagaruka n'ubundi mara ibindi by'umweru 2 yashinguwe mu cya gatatu. Mutima wanjye watekerezaga ko bitagikunze, n'abandi wenda bashobora kuba baragiranye ikibazo uwo munsi, ayo mahirwe ntiwayabonye. Ndatekereza ko babashinguye muri no minsi ya vuba, kandi babashingura batari mu miryango yabo. Ariko Gahungu yashinguwe n'abana be n'umuryango wacu twese. Ibyo bintu byaranejeje cyane. Nishimwe rinini kuri jye. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Shimira kandi byari bigoye kubera ubushobozi. Nagezeyo mbona numva ubushobozi bisaba, mbona ari ikintu kinini cyane kiremereye, ariko Imana yatanze abantu. Umuntu uzanga abantu biramureba. Njyewe ndi turi kumwe ndabatangarije, nzoguma nkunda abantu n'ubundi nk'uko yarabimeze. Ubushobozi bw'umuntu umwe ntibizokunda, ariko kubera urukundo rw'abantu benshi
byarakunze gahungu turamushingura. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ubundi ndashima kandi ko twabonye umwanya wo kumusibuka tukamenyesha abantu bose ko gahungu atakiri kumwe natwe. Uyu ni wo munsi twatekerezaga ko wenda bitazakunda kubera n'ubundi igihe byari bitwaye n'ubushobozi bizi turimwo, ariko Imana yagize neza duha umutwaro. Umuryango mwese murahaguruka murabikora. Imana mwese umugisha. Naho kuvuga gahungu imiterere ye mwayirangije, urukundo rwe rwari rurenze, ibyishimo yagiraga byari birenze. We ndi mu bantu twabanye igihe kirekire kubera kuko nabaye Goma imyaka myinshi, imyaka 13 nimba atari 14, kandi uwo ni wo mubyeyi nari mfite wa bugufi wa hafi. Murabizi ubuzima bw'abanyeshuri nahatangiye ndi umunyeshuri, nza kubona n'imirimo. Muri ubwo buzima bwose n'urugendo rurerure rwo kubana n'umuvandimwe, yari inshuti yanjye ya bugufi birenze ukwemera kw'abantu. Sino bivuga ngo bikunde, ibyo mwavuze birahagije. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tumwifurije iruhuko tuzamusangayo niyo tuhaye tuje, kandi yararakijijwe kurenza ibindi bintu. Ari igihe kimwe wenda ashobora kuba yarafashe periode, ariko mu myaka ishize yabaye umukristo wa wundi wamaramaje uwaje mu ijuru. Tuzamusanga mu ijuru. Sawa, urakoze, ukoresheje umwanya neza. Reka abishwa be bari hano batambuke, mubanguke. Abishwa ba Major Gahungu bari hano. Muraza kuvuga ngo umuntu umwe. Yesu ashimwe. Reka natwe dushima Imana kuko yatuboneye uburyo n'umwanya bwo gushika aha ngaha. Imana yabikoze ihimbazwe. Dushimiye Imana kuko yababashishije mwebwe mwese mukaba mwitabiriye iki gikorwa. Ni byinshi mwari mukagomba gukora, ariko kuba Imana yabagiriye neza namwe mukaza kudufata ku mugongo, turabashimiye cyane. Je ngiye gushima Imana, ibya Muyomba babivuze ni birebire cyane, ariko kubwo gucungura umwanya reka nshima Imana. Shimiye Imana kuko Muyomba bakitubwira kuko amaze gutabaruka, twarababaye turavuga ngo igihe ciwe kirageze. Imana iduheza kwihangana, ariko tubona iyo yaguye kuko ari kure turavuga ngo se Mana, Muyomba ukwagiye kuzahambwiriye abana bareke guheba n'ababyeyi, tubifatira umwanya turabisengera. Urugo rwa sokuru ntabwo ari ukwihaya, ni abantu b'abakirisitu. Nubwo baba bavuga ngo Muyomba ni umukirisitu, n'abashiki biwe tiboroshe nabo ni abakirisitu. Abakomoka bose kwa sokuru, Imana yatugiriye umugisha ihe iduhereza ubukirisitu n'intwari, kandi ni abakirisitu. Turabisengera cyane, Imana irabyumva. Imana iduheza umurambo wa Muyomba, abana barashingura, kaka arashingura. Twumva ni ibintu bitumereye neza cyane, twumva tuguwe neza. Ico nico nahagurutse gushima Imana. Naho imirimo ya Muyomba iyo ni myinshi, titwoyivuga ngo tuyirangize. Jewe musaza wanje kurikira yaramwigishije bafatikanyije n'umubyeyi wanje imyaka 7. Ubu ni umudokiteri mukuru ari Bukavu, nawe apfuye amaze kumufatira umwana. Yaravuze ngo azamufatira umwana amwigishe kugeza arangije. Ibyo bintu kurya neza y'umuntu izigaruka, uriho wanapfuye izigaruka. Ariko dushima Imana kuko ariko tubaye kuri uno munsi wo kuvuga Muyomba. Uwo musaza wanje yagize ubuhanyi, tiyabona umwanya wo kuja kuri Goma kandi hari hafi, ariko kubera impamvu z'akazi tibzakunda. Ariko kuba mpagaze aha hantu namvuga imirimo ya Muyomba yakoze ni myinshi, yakaza tuvugisha nka tutarabishwa biwe, yakaza dutera urwenya tugarura tukavuga ngo ariko ni Muyomba. Ariko kubera kuko Muyomba apfuye ari intwari, tuzabana nawe muri byose, kandi yasize abagabo turabyizeye kuko takizahungabana. Ndango kubera urukundo rwa Muyomba ni naco catumye shaka mu banyabyinshi. Nabonye imirimo yiwe yakora, nkabona imirimo, ndavuga ati uru rugo nzarushakwamo. Shimiye Imana kuko yamucuye mu gihe ciwe, yarakwiriye. Tumusabiye iruhuko ridashira. Imana ihimbaza. Sawa sawa, urakoze, ukoresheje umwanya neza. Reka duhamagare ba nyirarume abasita, nimuhaguruke muze.
muraza kuduherezamwo umuntu umwe uri buvuge. Sawa, murakoze cyane. Kubwo gucungura umwanya reka baze tuye tuvuga kuko amasaha nyine yagiye. Mbere tuwaye mpore cyane guhera ku bakongomani kuko uyu muntu yari umuntu munini cyane, yari umuntu wo mu rwego rw'igihugu. Ubundi mpeza mpore abanyamurenge mwese ngo mwihangane, ndetse duhaye pore umuryango wa byinshi ndetse no kwa banyirarume kwa Gasita, mwihangane niko bizayemera. Naho Gahungu n'umwishwa wacu, kandi Gahungu kubwanje duherukana kera cyane, yashatse ari muto kandi aja mu gisirikare ari muto. Kuva agiye ndatekereza ko njewe ntabwo twasubiye kubonana nawe ari umusirikare, ariko gukurikirana n'ubuhamya bwiwe nagize amahirwe yo gukurikira amaziko yiwe yose, kurikira n'ikiriyo cyose n'ubuhamya bamuhamije. Uyu munsi wa none mwumvishije uko bamuhamije, ndetse na Colonel Bisogo yamuhamije. Amagambo bamuvuzeho bose cyane, bamuvuzeho urukundo no kugira neza, kandi ibyo bintu bigira abantu batari benshi cyane. Ikindi cyanejeje, nanejejwe yuko apfuye yaramenye Imana cyane. Icya kabiri cyanejeje, nanejejwe n'urubyaro rwe nabonye uwo munsi kuri YouTube, narababonye mbona abana be b'abahungu, numva n'ubuhamya umugore we wamuhamije cyane. Yavuze ibintu yakoranye urukundo, ndetse avuga ibyo yakoze amaze no kumenya Imana. Imana ishimwe cyane, cyo kintu cyaranejeje cyane. Naho ubundi mwihangane, iyi nzira nda muntu uhumeka n'umwe utayirimo, twese tuyihagazemwo. Ta nzira y'uruko atirizaga turumva abasoma Bibiliya ntaye batubwiye, ni iyi ngiyi imwe. Ukuye kuba zatubwira ngo hari amatandukano y'abaje iburyo n'abaje ibumoso, abaje kurimbuka n'abaje mu bugingo. Ahasigaye nicyo dukwiriye guharanira ubugingo. Naho ubundi mwihangane, ni ibintu bitiriho twese, mukomere muzabaho. Akirangiza twabanje kumva duhungabanye kubera yuko umubyeyi we niwe yari akirangiza nawe mu yindi myaka yatambutse, ariko kuko dufite Imana izikora ibikomeye kandi dutunze. Murebe Imana idutungiye hano twese, ntawe ufite inka, n'abazifite bazigiriye hano, izindi zaranyaze twese. Niyo mwihangane, nizo komeza no kubatunga. Bishwa wacu mwihangane cyane, mukomere. Ubundi dushimira umuryango wa byinshi, iki kintu mwakoze mwagize neza cyane. Namusiforomye bazanye ico gitekerezo. Imana igumugisha kuba watekereje gukora ibintu n'abantu bose bakoze mu mfuko bakabibafashamwo. Imana ibahe umugisha. Rero tukaba tumwifurije iruhuko ry'abera. Murakoze. Abantu bazava mu Imana ishimwe, ariko kandi mu mubiri biragoye kugira ngo abantu bahaguruka bavuge ngo Imana ishimwe babuze umukwe. Aha ni mu mubiri, ariko kubera ko turi abakristo birizwa mu byiza no mu bibi dushima Imana, abantu bagashima kubera ko ari abakristo. Mu by'ukuri amagambo menshi bayavuze kandi yose arasa, ni na meza. Turashima mbere ya byose kamera y'Abanyabyinshi yateguye bino birori. Imana ibahereze umugisha. Turambore famille y'Abasita ba Nyirarume, namwe mwihangane. Ndambore famille y'Abahire, mwihangane kuko uri umwuka w'intwari, kuko Imana yabishatse mukuru cyane. Turambore abanyamurenge bose bari hano, buri umuntu ntazavuga cyangwa habiri, umuntu agenda akoraho henshi. Abanyamurenge mwese muri aha ni mwihangane. Na leta yacu ya Kongo yabuze umuntu ukomeye, aho bari nabo bihangane. By'ukuri iriyo cyabereye kuri Goma, famille twarakoze, abishwa bacu twabahaye inka kubashigikira, ariko kandi ntabwo turekeye aho. Abana n'abacu turasukura n'abanya byinshi,
kandi murazi abana na ba nyirarume ukuntu bizabimera. Ubuzima busigaye ni burebure kandi bukeneye byinshi, ariko turabizeza ko muri ibyo byose tuzafatikanya nawe. Mushiki wacu ahari arakomeye, dufite icyo twagiye tuganira, twamuganirije kandi yabaye intwarikazi, yarakomeye cyane. N'amateka y'umukwe wacu by'ukuri turamushimira, iminsi yabanye n'umwana wacu babanye neza, nta manza twumvishe zabo cyangwa se intambara zo mu rugo. By'ukuri yatubereye umukwe mwiza, turabimushimira. Ahari yagize neza cyane, kandi natwe umukobwa wacu yabaye intwarikazi. Buriya bazavuga ngo umugabo wese w'intwari aba afite backup inyuma cyangwa se aba afite ikimutera. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umugore gito ntabwo waba intwari ntibyakunda, ariko iyo ufite umugore w'intwarikazi byanga byakunda, ubutwari bwawe buzabugaragara. Ubwo butwari rero mwumvishije ni uko yari afite umugore w'intwarikazi. Rero tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Reka Mamdogo nawe bavugeho gatoya kuko bavugana henshi, no mu bashyita bahuriyeyo. Reka nawe agira icyo avuga. Murakoze. Yesu ashimwe, Yesu ahimbaze. Kandi tuvuga uyu ni umunsi w'amashimwe mu buryo biri ku mutima w'abantu. Imana yagize neza ikazanira abatoranye ikintu, yakoze igikorwa cyiza kandi cy'indashyikirwa. Imana imuhe umugisha kubwo kuba babonye abantu bangana gutya, kugira ngo abantu babone ko bahumeka ubukwe bwa gahunda. Ndamushimiye cyane, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Iki kintu yakoze ni ikintu cyiza cyane. Amakuru ya gahunda mwayumvishije, ubutwari bwa gahunda mwabwumvishije, n'ubwiza bwe bw'uburanga mwabwumvishije. Ariko njyewe ndashima Imana, ndashima Imana yatanze umurambo wa gahungu hariya hantu ukaboneka, ukamushenge yicaye kuri goma akahatinda. Numvishije ngize ikibazo kandi kinini, nareba ukuntu azasubira kuzamuka ngo arize mu mirenge atasha adashinguye, numva ni ikibazo. Ariko Imana yemejwe itugirira neza, yaduhaye umuryango mwiza uhereye mu banyabyinshi. Barahagurutse ku bwa gahungu, ahagurukana na ba nyirarume Gasita, baratubwira ngo mukomere uko bisa kose, umurambo wa gahungu uzoboneka. Bagwana mu nda kuko burya Basita n'abanyabyinshi ni abavandimwe. Ndatekereza ku giti cyane kuko barenze abandi banyamurenge bose, kuko gushingirana bashingiranye n'ubwumvikane bwabo bwinshi, bafatikanyije hamwe na Gasita. Shime Pamdogo Gasita babihagurutsemo n'abari abanyabyinshi barabikora kugeza bitugejeje kuri uyu munsi wo kubona dushima kuko tubaye ku munsi mukuru wa gahunda. Imana yabikoze nishimwe. Ubundi nshimiye Imana kuko Imana yagize neza uriya munsi hakaboneka umurambo wa gahungu, kuko ikibazo cyari kiri hariya cyari kinini. Ikibazo cyari hariya kuri Goma, hari ubwoba kuri Goma ni Bukavu, hari ahantu hatari umutekano. Noneho Jean de Bererwa nishukiye ndavuga ati gahungu tapfa wenyine, abashyitsi bariko bayigezaho gusa, ariko Imana irabitunganya kubera amasengesho y'abana b'Imana basenze. Imana iturinda urupfu rwosubira kandi kwinjirira mu rundi cyangwa ntiyagira ingombwa kubera kubatinda hari abari batinze. Jewe amashimwe yaje cyane ntaho yari ahagaze. Ni ukuri numva ndabishimiye Imana cyane, Imana yabikoze nishimwe. Ubundi reka mvuge wa gahungu buke, jewe gahungu yari inshuti yanjye. Mu magambo asanzwe nzavuga, ariko sinoshobora kuvugana n'umuntu kuri telefone ngo ngeze n'iminota 30. Ariko iyo nageraga i Bukavu navuganaga na gahungu amasaha 4, ukuboko kukaruha agasubira kandi gahindura ukundi, kumva ni inshuti yanjye kandi yo ku mutima. Ubu umugore yari yagiye aja kumuramutsa kuko gahungu apfuye yaragize imyaka 7 atari mu rugo rwe, atagera mu rugo rwe n'umunsi umwe. Ariko umugore bari bamaranye igihe, asiga abana aramubwira ati ngwino tubanze tubane tugire icyo tuganira. Muramukazi waje ndamushimiye kuko yabaye intwari, yerekerayo asanga umugabo ibyo baganiriye ni byinshi kandi bahamaze iminsi myinshi, yasize abana hariya hantu. Ariko Imana irahamurindira, basezerana n'umugabo bigenda neza.
ubundi marina n'intwari ntabwo yabanye n'umugabo, ni ukuvuga ngo batandukanye n'umugabo babyaranye rimwe, ariko marina umugabo amusize ntakomye n'imwe, nta nagishaka. Icyo kintu Imana yadukoreye tugishimiye n'Imana cyane, Imana yabikoze nishimye. Ubundi mukunda gusezerana aramubwira tuzogerageza uburyo bwose, umuryango wose ndawukunda, ariko uzondebere nyambirori tuzovugana. Nuko umugore yarabitubwiye nara hakurya mu Rwanda, babivuge mu muryango baraseka, babigira urwenya rwinshi. Mu muryango wacu twese gahungu yatekereje nyabirori, namubwira ati ukuri ni inshuti yacu. Umunsi ndaguhaguruka namubwira ati yewe narayivuganye na mubyara wawe, yambwiye ngo nyabo. Icyo kintu cyarambabaje mu buryo burenze, ariko ngira ngo iyo tuvugana nawe ahari wenda yaragiye kumusezera, ariko dushimye Imana yo mu ijuru yagize neza. Gahungu yamurize ifu nyinshi, gahungu banamiye kenshi, gahungu twatekereje kuko azopfa kenshi, ariko mu gihe cyari iki kandi icyiza gikomeye cyane, gahungu asize umuryango, asize abana b'abahungu 5 kandi bose ni abasi. Imana yakoze ikintu, Imana ndishimye cyane. Sawa, urakoze. Reka dusabe abantu kugira ituze, tidufite umwanya wo gusakuza. Abantu mugira ituze, mu ndebe nije ufite microphone ushaka kuyihereza niwe nihereza. Reka dukomerezeho muri gahunda twapanze. Hariho mwene data Sebahizi, niwe bakoranye na Gahungu, kimwe nuko mwabashije kumva audio ya Koroneli. Ni ukuvuga ngo Sebahizi niwe bakoranye na Gahungu iminsi babanye mu kazi ka leta. Reka nawe ze atubwire ku buzima bwa Gahungu minota mikeya, hanyuma tuje kwakira umuntu wa nyuma dusoza. Barakoze. Reka dushimire Imana kuko tubashiye kugera kuri uno munsi, kandi tunashimira umuforomyi ku gitekerezo yagize akigezaho abandi, none mukaba mutugejeje kuri uno munsi. Imana ibahereze umugisha. Nje nkicyumva inkuru ya marehemu Gahungu, nari kure, numva iranshituye cyane, ariko niko Imana yari yabipanze. Bibiliya niko ivuga ngo iminsi y'umuntu irabaze atobashya kurenga. Majoro Gahungu twarabanye, turavukana, twarabanye nawe yaje avuye muri Kasayi, igihe yinjira igisirikare mwacyumvishije, kandi yakinjiye bigoye cyane, mu gihe abantu benshi icyo gihe baza bahunga bagaza barara mu bihuru bahunga ngo ibonti baje mu gisirikare. Ariko mu gihe gikomeye Gahungu yinjira mu gisirikare kugira ngo arengere ubwoko. Muribuka hari iminsi bari barakiriye abantu, iyo minsi nirangira ubwoko bwacu bazagwica iri haruguru. Ariko Gahungu hamwe n'abandi barafatikanya. Icyo gihe yaravuye muri Kasayi ahava mu ntambara nyinshi, muzi ko abasirikare benshi bagaza bava ruguru, iyo bari bakaza bakigumira ruguru. Ariko Gahungu kubw'ubutwari bwe aravuga ngo azasubirayo. Nanjye nari mvuye ahandi, dufatanya gahunda yo kugira ngo tuje muri Kasayi, kandi icyo gihe ntibyari byoroshye, hari intambara ikomeye, ariko dufatikanya urugenzi tuva imuhira, Uvira, Ibukavu, Igoma, tubarindira indege iminsi itari mike,
Colonel Bisogo niho yaje adusanga, nawe yaravuye mu Kibare, turagenda no muri Kasai. Tumaze gushika muri Kasai tubana na Gahungu. Mirimo twakoraga yari titirere wanje, tukubahana tugakora neza. Gahungu yari umusirikare kimwuga, kuko Colonel Bisogo yabivuze hariya, kubera ubutware bwe bari baramuhindura izina bamwita ngo ni intervention. No kuvuga ngo ahantu hananiranaga Gahungu yajyagayo. Intervention niryo ryari izina ryiwe. Turabana na Gahungu aho iminsi myinshi, akagwa neza. Ni umuntu wavugaga neza, wageraga ipindi cyinshi, wasekaga, utarageraga ikosa na rimwe ntaryo no mushinja. Kugeza igihe Colonel yavuze hano ngo yamudeployinze amujyana ahandi, yamuhaye kuba twice yose. Ariko nanone kuko twabanye neza, twari muri brigade imwe, kavaho nari ka Kibari, kagenda nkajya kumusura aho yarari, kagenda nkamara kangahe, ntabwo nabikoze turi imwe, sinabikoze turu zibiri, nawe akaza aho ngaho akadusura, tukamarana iminsi agasubirayo. Bukeye biba ngombwa kuko tuza ino za Shabunda. Urumva kuva Kasai muri Kindu tuza muri Sud Kivu, turaza urugenzi rurerure tugera Shabunda. Tumaze kugera Shabunda turabana nawe kugeza igihe cy'intambara zabaye Bukavu za Colonel Leti Mutebutsi. Ubwo ngubwo abo twabanaga baraduhinduka, kandi turi ahantu hagiye hatandukana. Ndibuka aho yarari, twahashyitse mu gitondo, bari ahantu ku birometero 30, tuhashika mu gitondo kare kare, dusanga baba barashe ikoyi yarayoboye, baba barashe bari mu ishyamba, ariko Imana imurinda aho ngaho tiyahagwa. Tumaze kuhagera abari bahari turabirukana, bagahunga aho bari barayishuka, turakomeza turaza i Bukavu. Nta munyamurenge uhari, barahunze, tugenda urugenzi rurerure, turaza kugeza tugeze i Bukavu, aho Imana yakoze ibitangaza kuba ngo tuve aho ngaho kugira ngo tugere i Bukavu turi kumwe na Gahungu n'abandi. Imana yakoze ibitangaza. Tumaze kugera i Bukavu, no kuba ngo twabanye nawe kuva mu 2000 tugeza mu 2005. Tumaze kugera i Bukavu twabanye nawe Gahungu, tubana nawe, tubana neza, ndetse tuba ahantu hatandukana. Kaza ngenda nkajya kumusura aho yarari, turabana. Gahungu ni umuntu mwiza, yagwaga neza, yakoraga akazi kiwe neza. Ntabwo wari wabona ubwo twabanye iyo minsi nk'uko Colonel yabivuze, ntabwo bigeze bamufunga, nta makosa yagiraga ayo ariyo yose. Ariko Gahungu yitwaye neza mu kazi kiwe kugeza igihe nabasize 2005 nje ndataha. Ariko Gahungu yakunda akara kazi kakira gihugu, kandi niko anazize. Kaba nshimiye Imana kuko Gahungu yashinguwe, kandi ashingurwa n'umuryango we. Yaguye kure cyane, ruriya rugenzi yasubiriye za Kinshasa, aja Bandundu, yari turu ya kabiri. Kuva muri Afudere yaragiye Kinshasa, baragaruka, iyo yari turu ya kabiri. Shimiye Imana kuko Gahungu yashinguwe n'umuryango we. Umuntu kujya gupfushiriza kure biragoye cyane, umuntu ndaza heba. Ariko kuba yaraje agashingurwa mu muryango, abana bakamubona, umudamu akamubona, Imana ishimwe kuri icyo kintu yakoze. Tunashimira umuryango watanze byinshi, wakoze byinshi, ariko icyo kintu mugihagurukamo, mu gihe hari harimo abo bose, ariko mwe mugihagurukaho, kuko barabazangwe se wiwe kubera iki? Ariko kubera Imana tuzadusenga, Imana irabikora. Turabashimiye
rwose kuri icyo kintu mwakoze, Imana ibahereza umugisha. Tunashimira abantu bose ni ukuri mwaje muri uno muhango, muzamutabarana n'ibyo byiza. Akazi yakoze niko azize kandi yagakoze neza. Imana tumwifurije iruhuko ridashira. Sawa, arakoze mwene data Sebahizi gutanga ubuhamya. Reka twakire akarere ka Kamombo, umuhaguruke muze, muraza kuvugamwo umuntu umwe. Akarere ka Kamombo. Karere ka Kamombo bakavuze neza, hari abandi baza bakita ngo muco hagati. Iyo zina nta irya n'izina tutazi aho ryavuye, ariko ni akarere ka Kamombo, kandi akarere ka Kamombo kagizwe na Kabara bayiye akarere, ariko nayo ni Kamombo, bashatse nabo boza. Reka dushimire umuryango w'abanyabyinshi wakoze kino kintu. Tubahaye pole umuryango w'abanyabyinshi muri rusange, umuryango wa Rukiramacumu. Reka tugere no mu nzu ya Matingi nayo tuyihereze pole, ariko cyane cyane dushimira Muforomo. Imana ikugirire neza. Itegeko ryo gukora kino kiriyo hano mu buryo wenda bw'umuryango ntabwo byemewe, ariko kubera ubutwari bwawe uhorana, igitekerezo cyawe cyarakoze, twebwe abatarabaye ku kiriyo cya Gahungu tukibayeho. Reka twihanganishe bashiki ba marehemu, mwihangane bakobwa, ni ukuri simwe mwenyine muhuye n'ibi bibazo, ni benshi. Mukomere, murebere no ku bandi, isi ya none niko imeze. Gahungu ni umunyakamombo, ni umwana mwiza, abenshi bamubonye ari mutoya, ariko kandi tumuziho amateka kaya ngaya bavuze. Koroneri Bisogo yabirangije, ibindi ni ukugira gusa ngo dusoze. Yabirangije ni kuri yatuzi Gahungu yari intwari y'Abanyamurenge. Ariko hari akantu ngira ngo nusirizeho gatoya, ni akantu ko kurenza amaso ishavu ry'ibyo turimo. Ishavu ry'ibyo turimo bisa naho twamenyereye gusa ijambo rya pole pole, ariko ikintu kituri hejuru tugasa naho tutakibona ngo tukiganireho. Ni ukuvuga ngo Gahungu yaguye muri leta, ariko hari abandi nabo bahaye bagwa hatari muri leta. Abana bacu bamwe bari muri leta, abandi ntibari muri leta. Abo bose ko turabapfusha. Twarahunze dore uko tungana, icyo twahunze ni ubuhanya bw'ubwoko, ariko kandi tukabibona ugutandukanye. Iyi pole nta kintu izatugezaho, kuko iza kuyihana, ariko kandi iciza c'ingenzi. Turebe ibyo Abanyamurenge ubu nyine bahanze amaso ku isi yose. Abanyamurenge bahanze amaso ubwicanyi buturiho, kandi ubu bwicanyi buturiho ubu ngubu ndakeka kuko hariho urugaga rw'abavoka batagira imbibi ruhaye rubundanira Abanyamurenge bahaye barengana ku isi. Abo bose birakorwa n'iki? Birakorwa n'amafaranga. Birakorwa n'amafaranga yo kubabona, birakorwa n'amafaranga yo kubona izindi nzego kugira ngo turenganurwe, tubona aho turerereza imfubyi za Gahungu n'abandi basa nazo. Ibyo bintu rero isi yose y'Abanyamurenge ihagaze ku ijambo ryo gukora mu mifuka kugira ngo turebe ukuntu twokwirenganura. Ubu ngubu turiko turarenganura abari ruguru, tukabagurira amasogesi tukagira gute, ariko duhugiye mu tuntu dutoya cyane cyane na Kivara. Imbarara ejo bundi yacitsemo ibice bibiri nk'ibingibi biri hano, ariko uko kwezi gushize yatanze imisanzu irenga $2,000 by'amadolari, kandi ku mpande zombi. Ni ukuvuga ngo
nimureke tuve muri ibi bintu dufashe abahaye barengana abahaye badushakira gakondo ngo utagira ngo utazi yajya ngo utazi yava ngo ntamenya niyajya nubwo twokwifuza kuja i Burayi ariko kandi n'igihe tworambirwa tugomba kuvuga ngo ese igihe nzarambirwa nzajya hehe bene data bana kivara dufite urubuga ruhaye rufasha ruguru ntabwo ari mu ibanga ni ku mugaragaro utararwinjiramo nafashe bariya bantu kugira ngo n'amafaranga asurana ziriya mfungwa ziri Kinshasa ariko arava mu banyamurenge ziriko zirasurwa dufite imfungwa zirenga 500 ziruta abantu bari hano izo zose ko zirasurwa n'abandi bahaye bagenda babohwa bariya bakindu bahehe bariko baracungurwa n'amafaranga ahaye ava mu mipfuko y'abanyamurenge izi nkomere muhaye mubona ziyazivurwa hari umwana uhurwa n'amadolari arenga 1000 reka ndeke kubarambira ariko mbakangurire kugira ngo mwegerere urwo rubuga dufashe ruguru tuve mu macakubiri atadufitiye umumaro murakoze arakoze umuyobozi wungirije wa mituwalite ndumva avuze ibintu bibiri atanze pole yongera no gukangurira ndabona umwanya wanje urangiye ariko naje reka nshimeho ndashima Imana yatuboneye uburyo ikaduha ubushobozi tukabasha gutegura kino gikorwa kikaba cyagenze neza Imana ishimwe ubundi nshimiye Imana ko Majoro Gahungu yaguye ku rugamba guti kubera iki buriya iyo umuntu amaze gukura akagera mu mwanya wo guhitamo umuntu azahitamo umurimo azokora kandi umurimo wahisemo niwo uzugwamo ndakeka neza ndahamya n'umutima wanjye ko Gahungu atari yarahisemo nabi guhitamo kurengera ubuzima bwa benshi ugahara amagara yawe ni ubutwari bukomeye buriya Gahungu atabarutse ari intwari aguye mu kazi yahisemo gukora birababaje umuntu kugera muri rwa rwego akaba yofata aguye ku rugamba ariko umusirikare ugeze muri rwa rwego imyaka 50 agomba kugwa ku rugamba kuko niwo murimo yahisemo ikigira kabiri ndashimira abanyabyinshi muri abantu beza muzehe muforomye kitugezaho kino gitekerezo cyari kigoye nk'uko muzumva ariko ndashimira Imana yuko abantu bose bagerageje gukora mu mifuka iki gikorwa kikaba cyagenze neza rero mu gusoza reka mpamagare umuyobozi w'umuryango aze niwe uri busoze hagati aho ngaho arimo araza hariho amatangazo abiri itangazo rya mbere riravuga ngo abakobwa b'abanyabyinshi barasabwa gusigara nyuma y'iyi mihango utanze iri tangazo yitwa Nyaruhanga irindi tangazo riravuga ngo nyuma y'imihango abadamu bose n'ubundi ni rya rindi ariko hari n'irindi tangazo bari banongoreye barambwira ngo abagabo bose b'abanyabyinshi baze gusigara nyuma y'iyi mihango ndabashimiye cyane ku ituze mwagaragaje Imana ibahereza umugisha ijambo reka ndisubize abarimu murakoze murakoze kuyobora gahunda neza kandi dushimira abantu bose batwitabye umwanya mugize muremure hano Imana ibaha umugisha ibi ngibi bigaragaza urukundo n'ubufatanye bwacu twese nk'abanyamurenge bavuze amagambo yose bayarangije no gushima ubundi gushima muza mubirekera abakuru b'umuryango umuntu wese ntakwiriye kuza ngo ndashimye muba mwabirangije ariko ko mwabivuze neza
mwese turabashimiye abayobozi b'amatorero na buri muntu ku giti cyiwe, mwese Imana ibaha umugisha. Abagize icyo bakora kugira ngo uyu muhango ukorwe, baba mu muryango bwite n'inshuti zacu, abo tuvukana twese, uwagize icyo akora wese Imana imuha umugisha. Ikindi, amagambo yose General Bisogo yayarangije, kandi mwumvishe aho umuntu w'umugabo avuga, burya hazavuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Yavuganye ikintu mwari ko mucunga, ni umuntu basangiye ubuzima, baziranye, ariko nawe turamubwiye ngo Paul yihangane kabisa, mu isi ni uko nguko, isi niko iteye. Rero tugiye kurangiza uyu muhango, twari tugize iminsi twicaye twanamiye Major Gahungu. Twari tugize iminsi tumwunamiye, ariko uno munsi dusoje ikiriyo ku mugaragaro. Byumvikane yuko abantu bashobora gusubira mu mirimo yabo, ariko bitabujije yuko uwosura yosura, hariho bashiki biwe, hariho na famiye yiwe bwite ya hafi, bokomeza gusura, kuko kwibagirwa umuntu biragoye, ariko nanone amagambo yanyu azakomeza. Rero tukaba tubashimiye mwebwe mwese abitabye uyu muhango, Imana ibaha umugisha. Kubwo kurangiza, abagore b'abanyabyinshi nabo ngo basabwe gusigara. Ari akantu kamwe nkosora, Imana yaremye abanyabyinshi, irema n'amazu, ariko iratubwira ngo tube umwe. Ndarirangije. Ahasigaye reka nanone Pasiteri asengere fanta kugira ngo tuyisangire twese.